Mawubi Yona, spread the word. Hallelujah. Wakaseni. Gamowo hinone wakaseni. Mo Yesu kepe ohue. Ne imahi hamu. Ke osen osande ha adesa. Ema go egwe. Ema pre hepa. Ke Yesu le ko ko ihale o. Ke opuenu ema dram. Mawubi Yona ka ye bi omo banga pano. Be kono mi onu ehu. Mawubi Yona ya jegbonge dun pa ofin. Lo ka onu ye hiyo. Wakaseni. Kristo foli ajembamihe. Kristo kwa brabo. Yesu Kristo iwo sina ka ije ka baongba mi. Yesu we asidani aye ma wani. Kamune hu opie wa he. Tata su ka ya hu. Kone watu anukwale ha jio. Ayanka no kranche onipa. Mumukunkun. Brown. Mo opie wa he. Wa ekunim. Yeni kunim. Wa o sina ka ije ke ho bie. Asidani aye ma wani. Ina mosi. Elawasi. Odromi oheji. Amen. Amen. Matthew 28:18. Matthew chapter 28:18. Hallelujah. Amen. Imama batumu nyunge Kristo foli ajembamihe. Betakasawo Kristo kwa brabo. Ne pio ka osoli yo ka ogbenya. Sa ugbesu a no werie. Ni tumi ngene o matu. Eduma wa ubaye. Lokoji o imana wa mione. Ka no beyan kwa. Seka osole no otuweni yo. Na ugbesu no anye mu eduma. Wala beyamu. Kwani wo. Lo Yesu tumunyuko. Yesu ka tembi. Ne lo yi adem wone. Ono na meka ka kire. Hallelujah. Amen. Ta otunya ni yo. Na we yan eduma. Wala nye Nkwa ho. ke ha oke o we bi ome. Woni kudo. Seka otuwenya ni yo. Na wanya wa no eduma. Osofo wala beyamu. Owo asofo ni kwani wa ma o. Ne o we bi ome hu wala beyamu. Kudo amna woni wo mo ngam su kwani wa ma o. Lo nene Yesu diyo. Yesu ka ya no Iademu. meka ka kire. Efemini Okadai. ani kane ga mati omi oyi nyuma ka ni njo ka panyo kane na ji nyuma ka panyo Yesu wala ke su ai ye de meke ami ebro ga ni jo ne ga yo ke su ba anu ama Yesu kimba wo no okacho wo say ya ma mi kwan e wo suru ni asasi mi o me ina ho loyo anuti ye ya je ma me cho anu o wi ati afa na ina nchen ye to ai o be bibiara dan ye pe me ye ka se ni o yi o wu me su apo ye so le me o mo su no che o ise eja ke bi o oba ke mu konfro je mi konfron dem dan ye cho me na mo je kire wo ne aye ni cho ne ifanye ke nye pio anu wo mo ni dia ma sha mo ni na so here hwɛ ika nye mai tigasi kiasu jemnyako ne mo wa ka pi mo e ya se wi ye amen amen nene enyami jina wona ye yi mi ni Yesu banaka seli yome Yesu ba tu esu afọ no ne Peter me ache Peter no ko lo mbo osofo wo osofo no ke eda ni eda o da sia Peter me wo jina ma Peter ye wa breno mi wo ye mbre eki yesie ase mo ko ga ka pa no hina susuma mo ma akra Romans chapter 8 verse 1 Romans 8:1 kenyi na susuma me mo nya akra na nye soli mo mo wo su
ne nye tumi na mo nkyerɛkyerɛ wo ne di okura na nneɛma na meka yɛ ne nyinaa no ayi no ɔmo di so hallelujah amen lo sɔle mi o lɛ o asɔre me deɛ no sɔle mi o lɛ o esubɔ me deɛ wàá no me sɔle mi yɛ bɔ ɔmo esu sɛ eke nye tumi ɔtɔ mo kyerɛkyerɛ wo ne ayɛ no fɛn no na ɔmo di bibi biara ne ije mi o a meka yɛ no ano nso ede wa kesi o wanka sɛ nye ye ko no mo di bi so ne nye tie ko na mo nya di lo ɛno yɛ mi o ne so di no kɛ etumi o ne na kyerɛkyerɛ no etumi yɛ mo sɔfo ɔmo na kyerɛkyerɛ no wɔ ɔsɔfoɔ ne nkyɛn ne ɛno yɛ mi o nka mɛma mi ano ne so di no wɔ mɛmɛs ne nkyɛn hallelujah amen sɛ mo sɔfo ɔkyɛw wɔ ɔsɔfoɔ wɔn kyerɛ mɛma mi ho ayi no mɛmɛs nso ani so pio wasan bɔ di ji o yɛ sɛ mo bɛ yɛ kita ne sɛ mawu ja mi o ɔnyamesom no tui mi akoma mu lɔnu kɛ sɔli bi ya onipa ne kɔ asɔre ege hedi aya ya ɔsiesie ne ho siesie bɔne ege yɛ yan pe ɔyɛ bɔne seko di o aso ka efe mawu ja mi ɔsi ɔnyamesom no tui mi ɔwɔ akoma mu lɔ kristo fɔli kristofoɔ angbɛ hedi mi o he wɔn adeɛ ahosiesie no ne hedi mi ya ya ahosiesie bɔne no ne kɛ sɔli tu mi ya wɔn de kɔ asɔre de kɛ o di o ɛwo ka ege tui mi ɔbɛka kyerɛ sɛ akoma mu lɔ emawɔ roman chapter 8 ɔbɛkɔtu roman chapter 8 ne ne yɛ lejo ìyàwó wọn no wani yẹn ti yẹ ekemi ni ọ̀kadàn roman chapter 8 verse 1 roman 8:1 ano lɛ o mpɛmpɛsoɔ yi mu ni ne yɛ kristo yesu mi o wọn náà mú Yesu mu no fɔmu ko bɛ ha mi mu mọ̀dé ni wọ́n ma wọ̀ hallelujah amen ekesi o ọ̀kadàn amuru ne o mpɛmpɛsoɔ yi ni ne yɛ yesu wọn náà mú Yesu kristo mi kristo mi no abe fɔmu wọ́n mú ní fọ hallelujah amen lɔ eke ni ŋa sɔrɔ ya mi fa àtọ́lé ni he yesu yi mẹ́ma di Yesu edi ibe fɔmu mi ní fọ wò hallelujah amen kɛjɛ yi o tẹ̀sán adìyà first peter 1 Peter 4:17 4:17 wàá yẹ lóko wa yẹn ṣe di ọkàn yẹn. lọ ni ne abe fɔmu mi ŋa kristo mi o wọn náà wọn ní ẹ̀fọ́ wọn wọ kristo wọn nù. meji osɔfo yi ne atuma no kwali wọn náà wọn yẹ asọfọ wọn kà nìkúrẹ. ne arebi ɔbɛ aye no a wọn mú fie ní dọm ti so. mɛnɛmɛ abe koto mi wọn di wọn mú ní ẹsẹ wo. osɔfo bɛ koto mi ọsọfọ ní ní ẹsẹ wo. ne maa ho bɛ koto mi mẹmẹ ẹsẹ nsu ní ẹsẹ wo. yɛrɛ osɔfo etu ẹta nsẹ ọsọfọ ní kyerɛkyerɛ. ne eyɛ na ọhwɛ. ne aye no na ọmọ ẹbi so. lɔ abe fɔmu mi ọmọ ní fọ. sɛ mu na ɔsɔfo mi o na pẹpẹ sọ asọfọ no. ɛyɛ ni o tún ọyẹ ọkyerɛkyerɛ. ne ɔmɛ na yi o wọbɛhu ọba. ne asɔre tu na ọkọ asọde. epe eyibuo mi o wàyẹ ní ti nu. pɛɛ mi fẹmi. rasta ne eyakuo siga eseto ogun ekyi kura. ne emu mui kɛseɛ ni ne kɛ hɔ na ɔde amembiya mi nhyehyɛde ahyia no. kɛ o di o na woka osɔfo ke ɔsɔfoɔ no se ne yɛ mɛ tún mekyerɛ wɔn se awo wi na so ɔmo mpa hallelujah amen ɔmɛ na yi o wobɛhu ɔbaa ewo lopiti wɔhyɛ adeɛ tiawa epe siniti lɛ wapam siretire deɛ alo epe skirt wapam skirt no ne epalɛ bae wasatɔ paa eko ese ebi wɔn ma n'akyi lɔka yɛ nye yɔ sɛ ɔnam a epe ti ka bɔ ne pansiri na agoɔ eko mi yɛ ne ehunba mi ne ebi ba wɔn ma n'anim na wapae eko mi yɛ ne ekasa yɛ ebi wɔn ma ne nkyɛn lɔka yi si sɛ ɔtena hɔ a o yɛ gbɛ mi yɛ wohwɛ ne nantam kɔ o di o sɛ woka osɔfo ke ɔsɔfoɔ no bɛka kyerɛ sɛ ŋa de meka se awo wi na so ɔmo mpa lɔ ɛna o si o wɔyi nkyi no mɛma lɛ mɛmɛs no ema do o ke o wɔbɛka kyerɛ sɛ mawu jaabi nyamesom no yɛ ŋa tui ɔwɔ akoma mu hallelujah amen lɔ kɛ awɔ roman chapter 8 sɛ wɔn mu kotu Roma 8 no verse 1 na wowɔ wa no akesi o ɔbɛka kyerɛ sɛ nneɛma asɔre yi wɔn a ɔyɛ bɔ ɔmo esu no abe fɔmu ɔmo ni tuwo yɛ wɔyɛ ba dum bɔ yɛhwɛ deɛ kyerɛ ne ka first yɛ peter 4:7 1 Peter 4:17 4:17 o why eke bene amate ko jomi si osu sita mmerɛ a yɛbɛfiti atɛfoɔ no asene duru ne mawu ma ko to le ni che eniyan kekele onyame bɛbu nankasa ne fiefo atae hallelujah amen nínú mawu de di lo ne deɛ onyame ka yɛ ni bemba mmerɛ bi ba Ezekiel 25:29 29-25 Ezekiel 25 Ezekiel chapter 25 verse 29 verse 29 mawu kesi o onyame ka sɛ bi one emanje kotomi osisi mmerɛ a bɛfiti atɛfoɔ no ase no ina o wabɛn yɛ koraa ne kotomi na atɛfoɔ no nso e ade isiye sorry tu ɔnkafiti ase fira sɔde ne di lese ebi mu me a ɔyɛ ne nkasa ne ma na le Kristo a wɔn ne kristo no ano ɔmo nkyɛn Roman kesi o Roma ka sɛ
no be Kristo mi yɛwɔ Kristo mu no wa be fo yɛnia efamuo ne Peter ba go de ke si Peter ka kyerɛ sɛ kojo mi enao atammuo no abɛn ne kojo mi ma je sanye soro nsu atammuo no bɛbisi akyerɛ fira sɔ de ne da ka wo benya wɔn ni awie a ni na alimawu wɔn ni mewurade no keke ana me mu wɔn deɛ deɛ kɔto wɔ lo kojo mi ma je si first atammuo no bɛbisi akyerɛ dikan ya soro nsu ɛwɔ asɔ de mini na wutia ɔsɔfoɔ no ege ni otu ɔkyerɛkyerɛ deɛ anukwale be na sunukuro ni sika ne gala sika na ɔpɛ me janyuma ntutu dudu o ne gala ge na ɔrehwɛ wo eno si o wɔyi ti no ege tu le ɔkyerɛ deɛ ne awowe wɔn mfa ne ege tu ɔkyerɛ so ne awowe wɔn mfa ne ege lejo na ɔwɔ so hallelujah amen ege ko ye no ko tu na wɔn kyerɛ bibi ne awowe a yɛmfa na ke tu wani wɔn mfa yɛ duma no ge tu a wɔkyerɛ no ge lejo a wɔ bi jo tu mi dɛn na ɛwɔ de what is your mind dɛn na ɛwɔ yɛn nsa hallelujah amen ege o ni tu bu wɔn yɛ duma kwa hallelujah amen mo no ge ni tu wɔn a wɔn yɛ duma ne se ne mbe ni tu mi o le ɛfɔsoɔ mmɛ duma ne no ge ni otu a wɔn yɛ duma no so ko o aye ni ke je pa na wɔn kasa nsuo firi nsua no o man na no we wobɛbrɛ woba o ka o ketem na wode abagu kɛntɛm mu mani nsuo no bɛtɛm hallelujah amen sugar ba o take me na wode gu tanki mu a se ne mo ba e ɛfɔsoɔ bɛba amaye yɛbɛsa na amaka honi na wode bɛyɛ aduane oman wobɛnom omadu wobɛduane obaka satis wode bɛyɛ wokoro nneɔma o na se na so ne ba e wɔwu mfasodeɛ bɛbrɛ aba nsuo na se wobɛfa pa ni ka ba wo kentem mi na wode gu kɛntɛm mu a mini se na ne mfasoɔ bɛn na ɛbɛba wo lo o so for ina di oke o asɔfoɔ no wɔn ka sɛ singa ni otu ɛyɛ adwuma kyerɛkyerɛ hallelujah amen 25:29 Isaiah singa ni otu le kyerɛkyerɛ deɛ hallelujah amen singa ni otu kyerɛkyerɛ se ni oni ngeto yo nanso deɛ mekyerɛ no awe ɔmo mfa lo so for ma de ke o ɔsɔfoɔ no bɛka sɛ singa me tie meka kyerɛ wɔ se awe nanso ɔmo mfa hallelujah amen bo me de na awe wokyerɛ wɔ mo nanso ɔmo mfa hallelujah amen wega Jeremia hamaye Jeremia 25:29 munu ko gari jona maye kamini yo hallelujah amen lo ko ne ni chona wo bi na wokyerɛkyerɛ ɔmo mfa biri ji se na ni dɛn na ɛyɛ mfasodeɛ ori teacher po ke etu suku bi na ɔkyerɛ sukuu ni adeɛ ne ewo wi na wamfa a ekuale ɔbɔ n'aba ha le homework ɔma ne homework ne airplane ofie no kɛyɛ hallelujah amen bene ngaji lo le sana sini ya so for mo no o ke ngetu ɔsɔfoɔ wote wokyerɛ yi ne awo wi na wɔn mfa yi le mi se na le ba dɛn na ɛbɛn mfasoɔ a hallelujah amen ona wewu ekemini ɔkaadan Isaiah 25:29 Isaiah chapter 25 verse number 29. Maboni hemi patami nitumi kake emi ni cheye mami. Master sister me sewo efru mangasa mi fie ho. Hallelujah. Amen. Ora ni mawude. Wo wodi onyame ka ye. Isaiah kesi. Isaiah ka say, "Nitwi bi adisa ye no. Manchester ye mami. Maybe see a chef mi fie ho. Lo mawu e magi Christopher. Onyame man no ye Kristo ni. Hallelujah. Amen. Verse 29 no. Verse 29 biu. Maboni hemi patami nitumi kake emi ni cheye mami. Master say adisa ye wo me man ni. Hallelujah. Amen. Ezekiel 9:6. Ezekiel chapter 9 verse 6. Mawu kema bi oke o. Ewurade ka asa mi kan cho say. Ko to mi oni mma. Atempo na eba no. Hey, patami oni mma. Saye na eba no. E man chesinga emma. Maybe see a chef mi fie ho. Meji Christopher. Aye Kristo so. Eka osofo me o. Ìtàǹtà sọ́fọ̀ ọ̀nà. Ni sani acho mani. Ààrẹ sọ ọmọ tí ọmọ náà dìé. Nali. Wọ́n mú wúlú. Sika ba heme. Ká abàtọ̀. Eno won ba heme. Àwọn ọmọ sùn àtọ̀wọ̀. Lo eno eji o. Wèyí sínú. Life hu ba heme ma. Láìpù fún àbàbà mẹ́mẹ́. Lo me ma na ya so le mi. Ẹ̀mẹ́ta náà ọkọ̀ àkọlẹ̀ lò. Atafuma mi pa. Àtàkùnmá mi bá. Ewo no kuti. Wà ṣáàdì tiẹ̀ wọ́n pẹ́. Ja ewo no gaga hu. Wà ṣáàdì tẹ́ntẹ́ fún à. Bala ye. Ní wà pa ẹ̀ láì wọ̀. Esempuosi. Lẹ́jì iná gùn. Epeyi puo mi po ha. Wà yẹ ìtìrì ní bèbèrèbè. Efiwe no. Wọ́n ti tí oṣù. Ego megane efi no. Ìdú ọmọ wà ti tí oṣù. Se efo ehe. Àṣọ àti àpọ̀lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀. Ewo mu ine ekura. Wà ṣáà ìrìn yẹ wà ní wíìn náà. Ya kupa che ye. Ikú pàjẹ́ ni wà ní wíìn náà. Ebu stress ke fo. Wà ẹ̀sẹ̀ ṣẹ̀fẹ̀ dàtò so. Hallelujah. Amen. Se nini ile jika. Yẹ̀mí mímú ní sẹ́. Ke ombe no hawe. Ṣẹ̀wẹ̀ níyàwó yá. Hallelujah. Amen. Na abu stress yone. Hallelujah. Amen. Ke ombe no hawe. Ṣẹ̀wẹ̀ níyàwó yá. Na abu stress yone. Àǹtàyẹ ṣẹ̀fẹ̀. Kone
Kone oka kasedi. Na ufanya disuya. Hallelujah. Amen. Bene yejino ne. Sana ese. Lo itimwa nukwale. Na kanu kwa na chira. Ne oka chuni. Sana abe ya wodi ba yeju. Ebele bene Yesu baba. Da Yesu baba. Ayo suma yiwa na. Na wandi ukra. Hallelujah. Amen. Lo inga bwa nukwale tuwe. Me kanu kwa. Hallelujah. Amen. Inga bwa nukwale tuwe. Me kanu kwa chira. Lo mo oka chuni. Ba yejuma. Kone Yesu suma yiwa Na na. wandi ukra kwa. Hallelujah. Amen. Wa kanaga Luka chapter 11. Ya cheche Luka chapter 11. Verse 52. Verse 52. Hallelujah. Amen. O chewa nge Ezekiel 9:6. Hallelujah. Amen. Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 9. Verse number 6. Verse 6. Bible kemini. Bible kadai. Ekio. Nyekbe ni omecho. Simu kudi pani na. Nukato mani. Impenifo ni yewi. Imrensiwa. Yewi. Imabawa. Tukowi. Imofra. Bimowi. Imofra kete. Anyime. No mo mame no. Sero tuane akadi okadion ehenyale. Obibi ya shani sodiye. Nyekota ehe. Ama mo fa mo zanka no. Hallelujah. Amen. Yo libine Yesu baba. Da Yesu Kristo baba no. Dugo chowi. Abofra totofifi wa. Niewi. Imrensiwa. Nyeme. Imame no. Cheme. Papa no. Osofo. Asofo no. Agabenu. Omuwo. Edaka atuwe anukwale. Esanto o man kan kura no. Mawubi me. Amanya mema. Hallelujah. Amen. 1 Timothy 4:16. 1 Timothy 4:16. Lo Jebayami. Abrabo bani no. Ni se sori tumi. Awe wura Sunday mu. Ejo sofo me. Etra sofo no. Ega atuwe anukwale. Esanto o man kan kura no. Ne ayawe hundo. O man hwe so. Kone aye anukwale ono. No mo hwe no kwa no. Lo kotomi mao. Atambo bi ba. Lo angeje no. Aye kan. Kotomi libio. Atambo da no. Mema imafoya. Mama istibesu. Ega ayosofo fiameli. Esanto o man sofo na hwe o mase. Ne anyewe ne anawala. No o man tuni enyanko. Hallelujah. Amen. Lo hezrabi. Ahotetie. Kekepam. Ni abrabo. Ne akatwumuni. No mo di eduma. Hallelujah. Amen. Lo hezrabi ye kanyo. Ahotetie ti so ba. Ne mrano ye ne ye kanyo mu. Mra so die ti so ba ma. Enye kan gbasi. Oni sa wale. Lo ko na nyumu pe. Ohun ba ma ne pa. Taro na yu. Ese hu o yere no so. Bene ngaji no. Na ese no. Lo mautami Onya me somo no. mrano Mra so die. nya otwi Ewa komom. te o hezrabi Ne wa ho tietie. nya ofonu. Ewa bo nte so. Bena ka nyeji no. Na ne yede na nte no. Lo benyi madege si yo. Untumi nkata. Onga mauta nya otwi. Me sumo ya me ma komom. Bemi ne o hezrabi nya ya. Ewa mmerfa wa ho tietie wo boni. Hallelujah. Amen. Bible kemini. Bible kadai. Ani kane nge Timothy chapter 4 verse 16 no. Ege Timothy o. Bible ka se Timothy o. Yemo ni che o eno sa. Shawo so yie. No no onga twi ohun. Na dia wo chiache ne nso. Ye no bonesa. Hwe so yie. Reka ake opeja. Da wo ya ne sa. O ma he mo ni che oyiwa Wo mi. ba ji wankasa wo kra nkwa. Yani ne buo mo twi ohun lo. Ni won na wo mutie wo no. Hallelujah. Amen. Ni na Bible de you know. The Bible ka ya ni. Revelation chapter 1 verse 12. Bible kema do twi. Bible ka so me kan cho say. Apostle Paul say. Etumu nwa Timothy. O ka so me we che Timothy. Ne dia ke si yo. O ka che ni say. Ya oche ba fan. So abra bo yie. Ne ni ono ogetun yo. Na dia na wo chiache. Le o tun fan. Chira ni yie. Ka opie gyan. Da wo ya ne sa. Timothy o manna wala. Timothy o banya nkwa. Ne nyame na ngoto ebu yo. Na wona wo mutie wo no. Ne ho amanna wala. Ni so o banya nkwa. Hallelujah. Amen. Lo ka Timothy o to fan. The Timothy an chira ni yie. Ne eyawo ehelo fan yo. Wan chira wo su yie a. Wala be. Nkwa ni wo. Ke ha lenche. Fama ma na ngasa. Ke ne me ne ye tebu. Ni wona wo mutie no nso. E ko be ne Timothy o eye ehelo fan. Ebia Timothy o chira no wo su yie. E bo adwama. Wa mo adwaman. Ejuwe. Wa mo kro no. Se 2 minutes yo. Na so acheche na ngasa no. Ejuwe. Wan chira. Ya ma gele makanya wala ke. Ba de no benya nkwa. Ne we be bo mana wala. Hallelujah. Amen. Ne we be bo mana wala. Na di tie ko so benya Hallelujah. nkwa. Kare no. Bene ngaji no ne. Sana ti Lo enyu ni nyum. me ni aba ma. Ni wa ngode yo. De ka cha wo. No ka tuni. Ba ye dwuma. Hallelujah. Amen. Bo ka de ba ke mi. Ani ka na Revelation chapter 1 verse 12. E ke mi ni. E ke play ni. Ono ma ye ne ka mi nyamulu tu. Ate me cha me ho na me cha wan di ono me ka sa no. Ne bene ipino. Emra me cha me ho no. Ina sikachu ka ne chopago. Me hu no sikabia ka ne nso. Eno ka ne no bi onge apati. Na me hu so ni ko ba ni wontam. E wo tade yotro yi. O chantare afita tente. Eno angopa. Na wa akesikachu peke fi egugu. Wode tika ho ma bom.
Hallelujah. Amen. Yohane kesiyo. Yohane ka say. Bene ye Patmo. Emra wo Patmo no. Yesu je ko kecho. Yesu yi ne wo kyerɛ no. Ne enu egbin. Na mra o te ne no. E pray. O twa ne ho Ko ne maye no. Na o bɛtwa no. Bene na Yesu. Emra wo no Yesu no. E wo tane hiyo. O chantɛ fita. Ne ekagagaga. O antɛ se ne ase. Kamas. Etifo. Ne efi egugwe no. Na o de ahoma de aboso de abona ko. Yo no aya. Ọsọ na ya kọ. Ya Yesu hedami. Hwɛ Yesu a wo tetie. Ewu no gaga. Ɔhyade tentene. Ewu no kuti. Wanhyade tiewa. Ne no Kristo foli. Ene Kristofo Niewi. mmerantewa. Kama o trouser. Wɔn bɛhyɛ trawa. Half. Hallelujah. Amen. Aso sukula epuo. Wɔn mo nsɔ sini nyinaa gu abɔnten. Hallelujah. Amen. Trouser ba hɛ wetu. Traada sina aba soro. Eya tuba Ɔnkɔfo. lo trouser ke kanika. Traada sina ti sɛ nika. Hallelujah. Amen. Kuma na yiwo. Sɛ wobɛhu na ɔbaa na. Ewo no kuti. Ɔhyade tiewa. Ke o gaga pu. Ɔhyɛ tentene mpa. Ebae. Wapaa ho. Ehe ko be puo. Ni bɛ di numu guɔ. Yesu wo tade kroli. Yesu hyɛ atɛ tentene. Nge yowe. Ɛwɔ soro. Yowe pu. Ɔsoro mpo no. Awi tade ya gari. Yɛn hyɛ ntɛnɛbɔ ne wɔ hɔ. Ne mo ge tade ya wo ngazu ba no. Wo hyɛ ntɛnɛbɔ ne wɔ asase so. Ne ko ke ya yowe. Na wo ti wo de kɔ soro. Esoro we ni. Ɛsɛ ɛhwɛ wo so yie. Malakai 2:7. Malaki chapter 2:7. Lo inye nye de ke si o. Ɛka kyerɛ wo sɛ. Mawu jami. Onyamesom no. O kili. Wakomom. Ke o exam. Ne wabɔ nten so awo Ja mawu. de yɛde som Awurade. Teno komba. So obi ba. Tekene ewo ni nye ehekula. Ɔhyɛ nneɛma wɔ ne ho nyinaa. Na eke pobu emlemi. Na ɔde ntoma pɛnsi n'asene. Na ewi tade. Ɔhyɛ atadeɛ. Ne hie ahujaga demi. Na ɔkita burobi a wɔ ne nsam. O ma teke ni no wo chei. Wobɛka kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛyɛ ɔbosomfoɔ. Jabi etu mi no na nge o. Nyɛ akoma mu na ohunu yɛ wɔ. O na nge exam. Ohunu wɔ na wo de tim. Wa che kaka ona tuo po ne Na ma. wo ni sɛ yɛnhwɛ pɔ sɛ ohunu kurɔmfo a ɔba. Hallelujah. Amen. Ne ewo coat. Na wahyɛ coat. Emuta. Wabɔ tie. Ne ema. Ɔba. Ne he Bible. Okura Bible a. O ba de ko so fu. Wobɛkita ɔsɔfo. Jabi etu mi no na nge. Nyɛ na akoma mu na ohunu yɛ. So na nge exam. Ohunu na wo tesie no. Lo he tiami. Na wo tesie no. Epui no mla. Ọ̀tẹ́ no mla. Ɔsɛ di panta. Pe no ejemba. Mi onipa abrabɔ. Lo numla ejemba mi. Onipa abrabɔ no. O se ba iti be san yi. Wọ́n ní ne bá tẹ̀lé ase kakra. Lo jo man na kan. Àtàdúwé wù ní sẹ́. Esu ba ngi no. Ìṣúbà yín ni. Se he tiami le o. Àtọ̀ àwùjọ iṣẹ́ ni deɛ. Keno manu. Onipa ní bá. Ne ehediami hi. Nana àwùjọ iṣẹ́ yín à. Wongena. Kú hwẹ́. Lo Yesu ke o. Yẹ́sù ká sẹ́. Keno ko na yi. Tòbí wọn ọba. Ne pe la kono. Nana wọ́n yẹ nà kọ́ńdọ̀. Ekele bwa joma. Ọ̀nà náà bọ̀ jọ̀mọ́ Nge yìí. etu. Ẹwọ nà kúmọ̀. Jabi etu ni sanele na. Nyẹ́ nà kúmọ̀ mọ́ àtọ́ nà òun yẹ. Ehediami ni na. Ẹ̀mọ̀mọ̀ nà àwùjọ iṣẹ́ nà òun yẹ. Wa ejami ya ya. Àwùjọ iṣẹ́ bọ́ nínú. Ni wa ka chuwe ni. Ayé nfa yẹ jùmọ̀. Ni wa ka sole mi ya. Ayé kọ́ àsọ̀lẹ̀. Ni so fo ma de ke si o. Ọ̀dọ́fọ́ ní bá ká sẹ́. Inga me de. Mẹ̀ká. Sa ka chuwe ni. Àtọ́mọ̀ fẹ́ yẹ jùmọ̀. O so fo eli eni chumi. Ọ̀sọ́fọ̀ onímì lè jùmọ̀. Hallelujah. Amen. Lo e ma gbo kan mi ma me. Ẹ̀sọ́ ọ̀run súnmọ́ ewu sẹ́sẹ́ na mẹ́mẹ́ sí bẹ́ẹ̀ wù nù. Malaka 2:7. Malaki chapter 2:7. 2:7 no. Yẹn kọ́ ẹ̀. Ege esaka so fo me ne atoma. Ẹ̀sẹ̀ sẹ́ àtọ́fọ̀ ní tí ọ̀ma náà dìé. Ne ale ma ankwale mi. Ní ọmọ mú ònyàmí wọ̀ ní kúrò mu. Esaka ma ne ya anu. Ẹ̀sẹ̀ sẹ́ ọ̀ma ní kọ́ àtọ́fọ̀ ní nkyẹn. Na aka se Yesu nyani. Ní ọmọ kọ́ sùn àmà pẹ́díẹ̀. Elaka emi ya watabu ya che o. Ẹ̀sẹ̀ ntà mí ewúradé. Yesu ni ji osofo mo ne. Na súnmọ́fọ́ ní ẹ̀yà sọ́fọ́ ní. Ege yo. Ọ̀kà sẹ́. Se Na sọ. ni osofo yi. Mú àsọ́fọ́. Amlo ne o. Ìpẹ́pẹ́ sọ yìí. Ye package brole da no. Má fìrí kwan náà tẹ́lẹ̀ ní so. Ye ni tomi o han ni fu alekata. Màdé kyerá mọ̀ nípa bèbèrè kọ́ ọ̀sẹ̀ yẹn. So mi o ne ikanye suo. Àtọ́bí náà mẹ́rin mo pa mẹ́yẹn no. Ye yi no. Pé ní so. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 1 Timothy chapter 3 verse number 19. Bible come do okay. Bible kata mi kan chọ sẹ. Esaka ma bi na yo sofo ma. Ẹ̀sọ́ ọ̀ma ni mo fọ́ ni kọ́ àsọ́fọ́ ni nkyẹn. Na ya kase ma osu mi. Ọmọ kò sùn ewúrẹ́ adé apádìẹ. Se o sofo me o. Àsọ́fọ́ ni mo nso. Adebro ni da no. Wọ́n mú ẹ̀fìrí kwan náà ẹ̀sẹ̀ Ni nínú. ani tumbi. Wọ́n mú adé kyerẹ́. Emani ni fu magbo. Ọlọ́mọ òní pé bèbèrè bẹ́ kọ́ ọ̀sẹ̀. Hallelujah. Amen. Lo kwa ga so le ni fu. Yẹ wọ asọ́lé bèbèrè bẹ́. Ne acheki we taade. Wọ́n mú nkyẹ̀kẹ́ apádìẹ. Lo anya ipe. Wọ́n mú yé tie. Anya epo. Wọ́n mú pẹ́rù wọ́n mú. Anya tare ya wo. Wọ́n mú wuṣẹ́ àtàlẹ́bọ́ ni. Ni anya stress ku fu. Wọ́n mú bọ́ spẹ́ẹ̀sì sótó so. Ya pemnuku. Mma kó mu a. Na ye ipe. A wọ́n mú yé ti.
ne atani ho nya kula awo mo de ahade ahye na no ni na na kinga mawuja omo de sume wura apeta anyai wano no so ma penti second to prayer be odu bible atoso ba omo tonso aba sendere baba baba eno mekura we na echi no abuntam ni tu omo ntam aduma hallelujah amen Philippians 3:19 Philippians chapter 3:19 ejemini wani kanega Timothy okere omi oyete kanega ji nyuma ka ewie ige mo ni no me mai the church way Ebeke ni baba unu enche na baba wo chai se ke yese yake o kameti kwan ya cha o ma chomo ma wo man chira o kwan wone sane o Kristo ebi wa baba chemi na ba ya wo o Kristo ni baba wa bra ko hallelujah amen ni no nwa oni ye wa chiro wo Bible ka say inge mo ni no me nwa e chira wo yi ebeke na mabo enche na baba wo chai se ke yese yake o kameti kwan ya cha wo mi no enwoman e ma chomo oba chira o bedi sana ba ya esane o wo o Kristo wo Kristo ni wo o Kristo ni no oboje ba wo abra bo lo wo mi o ne chwo wo enwoman no chira se ke onano ko ga wo mi no owo bibi owo mayu ni di Bible ya Bible no ka ga ni chwo yo na wo de chira de osofo na bofu asofo nya abufu me ma na bofu mama eso nya abufu ya jo ma na wala ni na yi na wo be nya kwade hallelujah amen Philippians 7 Philippians ka dai 3:19 no yango e kike man mi no me o na di pe no mu abakota hemi wo mo ba ko saye ya ma ne de e kwada da ka mele e san so wo dia de amutreji maune aja omo ye furu na ye yame omo so anya zo ni ahe pali mo na omo die wusie wa hallelujah amen lo kata from me boy na asapo ma mi abo ni tiri ne ga sheni ho nya no de shani ahisha no e wo tade ne se po wa chance dia na chi na go ho e bu special wa tade special atoso e wo to kotade e se po ka wa sa che nkobo na sikwa na tiwa enye ori yin ontumi na ndimpo e wo skat ne bai wa tia skat wa palo pete enyahe wate penti na nuwe ka ho ye tale bush press wate dispatch atoso e wo tinya ni gaga na so ma de tintintini e tale wo tie gaga wate sha ko ma de tintintini tell so for na so for ni una e no so ni yo we ye pali yo serere e baby e so na so na de yo ye na pali e te ye ka life ni jama wu so mo life nsume urade e ko na ka ni lo me wo be wuta to di pay anya so ni owura uritie owura pali no mo wa no di we uritie hallelujah amen amagbo kekeke o yi na be ko say hallelujah amen Jeremiah 28:15 Jeremiah chapter 28 verse 15 lo anukwale ni wotuwe so anakwansa na meka yo anya bebe no mi e wa wie ye mmiri mu no o ketuni ba ye djuma Mawubi Yona onyame ba Yona no ye tomi ma be kire wala nye nko wo ke hani lebi ma anyantafo ta oye abai ya wo hwe bebutam chapter 1 verse 7 verse 7 no ekesio okata nile yansa esisi jemi na se kire nile bibiti ade yansa bibiti ade yima obe ni onyame suro lo ni yo ma obe yi di o so urade no ere boye preach to e ono no tie mi preach ne church yo na sisa chani ni yima obe nya dia won nsu urade ko yima obe yi e won nsu urade a lo so foji mu no so for ne ko nu ye preach da wo te mi preach na o ma na bo wo be ye bufuo keme maji o da wo ye meme lo yima obe e won nsu urade ko nu ye preach wo tie mi preach na o ma na bo wo be ye bufuo da lo ji o che da wo ye ten ni no ya lo ya yo we a wo pa so ko o ye preach ke and da wo de ma preach be ye djuma e kemi ni okadai Jeremiah 28:15 Ibo palora ni amanye ne o ebo odifo anani amani yi ne iyanu ni deleke le ko so ka che ni say anania butuwe tie yawe chowe mo fe ewurade amfra wo da ne ohawe no hane mane o he lakpa munyu oye wama omaya ja tronsamedi hallelujah amen Isaiah 30:10 Isaiah 30:10 verse number come do okay Bible ka say baloko ifu odifo bi tinate ne ma odi eketi ewurade ka che say ihwemu manfra so ke baloji aso ti owi odifo ne omunyu me no tu no wasam nso awoka no ohane mambio me heye wama omanu bu fo na jeedi ne ayako no mu ko say so le tufu ye asori dan bebrebe o omana you are tuama ube wunu obadomanfo ta ka so le mi no omu puna asori a e wo brother oshatraw ejele ke ya mu osho di kwefuo se ke ya mu mi kwefuo mu a na ma say
you don't back can no e awo so da ka ya so ba sha travel akọ ne Mawude wo kesu na yame aka chen se go onimu no e mo ba ncho ba ma de enimu ko yo no na mo ba ma so ncho ba ya de Deuteronomy 22:5 Deuteronomy chapter 22:5 ne anma na ya trosa iwo ma wo nimu troza na so oba no ba sha ba ma travel asafo mami e ma wo nika bati ajenika edenye ewunofe odi di ne kunu echi ewuno adai ne krusi eda ewuno osofo ne krusi osofo asafo mami wo troza na so asafo mami na je travel ekegeriyo odi wokio egenye wu odi di ne kunu echi ya mu odi kwefu Yesu kesiyo Yesu ka se ejiri maba da maba no dogobele obi mu negwe mai mu obi mu ba wefu negwe mai tuyi obi mu suba tuna danso ne maba na maba asafo mami wo troza asafo mami wa sha travel o no wo troza ukuru so sha travel ninye ya mu amu kwefu o jagbe wa pe abeni bomu a Yesu mbaga mu mi Yesu ba wefu no mu a o baba we o baba fie asake o sketi lo o baba nsa we skata ana amen lo asafo mami le asafo mami no wo troza o sha travel ko no body ukuru so abobole e wo body Brazil ne wo skati top wa shansa skata top ne fiduku wa boduku ne gege preachi no di preachi o he kamera ame would you say memes amai sore ntumu o ba tena so de no man na me jani mama e a wo banya ntusu dudu adi la kana wa kaseni e te esua de hallelujah amen Jeremiah ka dai Isaiah 30:10 Isaiah chapter 30 verse 10 30 no adio baliomeke ya ka cho di fo ni fe nyeko nani e ma mu hu na de ye bali papa mo nha o mu ka san papa mo mi chira e ye ka wa de tumunyu mo ni ankasa ne ma ngo wa tumi na e ba de wa ya so ke siri munyu po hu says and si asamu pa wa sun ye pe hallelujah amen cho na me ma me wo me ma se no lenche nangasa no esu bele tu la du kwa oba so ye be ka no kra chira no esu la ka mo hu oba so ne hehe no di oba di edi Jeremiah 23:13 esu la ka mo hu oba tro mo ne hehe oba di edi lo ade osofo mi wakati asofo no osofo nye ko tu wa no kwale osofo no mo nka no fa nchira e mo le ka la ka hu we ha o atropa o di aka chira wa man yi ye be di wachi lo wa for preach on ye preach on lo na ye preach ido ye preach di osofo bo hob yo osofo bo bi o osofo preach on osofo preach on be mi na joma ya le e wo mre kra jama ba be mi na he follow gele mra ahopole ni ti wo e pray ipu e no wa ti aye ni tire ka e wo nu ne e ba he wa chan dia wa papa e ko tai si toka ne gbogbo na se kwa wa e prete nya he wa te pentina no ka e wo kite wa te se kite finger nail ngba se bo mi wa te den ne ni echi no e afu freka e apply ka wiper odi bia tuwa ne ni su aye no wiper gabene ka yo mi ye ne haloli tana ensure tomaka ne ehi huma ntu a obepa ne ni mu no wiper no hallelujah amen e ka isi ga soro tu enne wiper na fire ka ho ye de ache ni ho wiper de loli o ma wiper na fika ho ne ba je mo we be flo eni echi asafo mi huma we be dia atafami eni ne isi ga preach on a we so we si preach on ne egbegle fo ha na ntade ni wa pai ne ni mu kasia na odi se wo ne egbegle fo se ha ba na to mi na da ne ga so for preach on o si o so for preach on wo hu ba nye ho wo papa yesu ya shabu ni se ne ni ga jumo mi me fo ga soro na mu wo kama ma wa so de ne wa ka ma ya jumo la ni ni mu ina ko kama je hallelujah amen bible ga mi jona ka dai Jeremiah 3:13 ina Samaria baliome aheya mi me wunu Samaria fo edifo ma no ho awon samboni agbale ba obie mi won mo hye nkom oba de mu ne aha ne yema wa ma no Israel na dictator Israel mani na ko say hallelujah amen no kan ya soro ju tamu ko so dem kekere automatic na agama ba sole e pretenya e ko pentina no Isaiah 50:16 Isaiah 50:10 e pretenya e ko wa pentina no kokko kekere hin sike enani nge so that's what wa te wu yi kire anase edita ma o ke bi mele yami se mi mai iba sanye ma ba stramu nye tuewa ma so de nye buimi mu mi ikenye wange ni mu ho ibe nye peti hu ni ntramo tem mu ne la iba na de dia ma ba hallelujah amen atuama ko egama boni angasa e pretenya we pentina no ne ke nani na so me de wo yi ni osofo ne tabu no so for this tie me ma onye tabu na na sensu tie man bo kwati agbe wo ba wu kwase wo hallelujah amen Isaiah 56 Isaiah 56 verse 10 eke okata
mahemi nyeni ome omana no ne kanifo no ne saka yema akaye mahemi yo esa ka me man animu no sayi lijime enifrafo mom ne won ali nokonoko wo mo ne mo hwe anaka we gbe ne gbawe ngla we gbe wo mo esa kamani okama bangofo a ontie mu Daniel da biara da mahemi keke ahi omai ni keke no mudi agamahi ya innamu na omo ne ahi nrai na omo sum dae hallelujah amen mo sofo na keke akopangla ya tiem ka gbena keke we sa okama ya di ni shofie Philippians 3:2 gbena keke we okama ya di ni shofie akawengla ontiem se agamahi owonam na agamahi wo na order loka osofo limu ne ndo osofo ni mu na da yi a ka hetrami ya sa ahuntesie bone no aka yesole ya fa kwa so de mu a ka gbe oso kraman e wo mai wada hallelujah amen ma no wo mai mama so ade ka hallelujah amen lo so le kaka pe aso ba ko pe acheki hetrami no mo si hwe o mo check ahuntesie ne ko ya sole ju o mo kwa so de mu a mana ka yo de ifo o ba wu so ba na cheche so le ya yie na so aso ti ba brebe na go na ngafie Palogo na omo bo aso hallelujah amen palogo na omo bo lo ko ya leju wa wo ko wa mana ka akodo he sole ju o ba wu sa akono afa so da na afa mo ma singa leju ejo ma na e won ma ne wo yibri na wa so aba ne ega wole na o titibu hallelujah amen Philippians kadai Philippians 3:2 Philippians chapter 3:2 Again, yes, I'm in a clear man. also we say ye e won kama Yes, I'm any truly I am. na mo say ye we djuma bone for Hallelujah. amen Look, I was so big. ye wo osofo kama A true any papa. onye djuma ne papa No more member. who member no I told you I had so big. ya section we ye wo osofo kama no Luka 11:52. Luka 11:52 Lo was so for the benji. ya wo asofo mo ye nkraman I told you papa. wo mo ye djuma ne papa Remember, I told you I wo member si wan show we ye wa ne ho I told so for pay again. na woni osofo kama nante a Oh, manawa. wo be ye nkwa Kamene, why did you see you? ya ka sai Batakaliba. patakaliaba No one. Kamo papa ye wu nkremoni papa pure Bible school ba. the Bible school aba Wane so for papa. ye wu asofo abapa Ni ma wo cheme. wana ya mi afrawo Wane me. ye wu o Se na me Bible school e cheme. wana Bible school na afrawo mo Awo Bible school wo mi wo wa. mo de wo mo Bible school wo ma gasia no Na ka wa ye ni ma wo cheme. wo mo de be bi wana ya mi afrawo Na me ma wo cheme. wana ya mi afrawo mo po no Wane me. ye wu o wo bi o Ya na ye ya mi point ma wo cheme. woni ados wo bi ate Ko na Kristo follow you. o wu na Kristo ni oba Ne je so le bi ka ba. a o fra so le aba no Ani ne e ya dance. sana ọ̀sẹ̀ obi ọ̀kọ̀ dance. Kani ne e ya beach. Ẹ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ obi ọ̀kọ̀ beach. Hallelujah. Amen. Bible ka dai. Luka chapter 11 verse 52. Luke 11:52. Nyemra choli. Mu amra church for. Musu tronye. Musuoso. Sọfie ni bili sinya ne ya ne lewi. Safwa obi ekwa odi kwa nyansa fie no. Nyengo keto. Mo de tie. Yeni jamenye ya lejo. Anga sama nko. Yani la ni la ka amaya lejo. Wana wa pese o mo ba ko no. Yechi me bro. Wetu o mo kwa. Hallelujah. Amen. 1 Timothy 6:3. 1 Timothy chapter 6 verse 3. Bible command. Bible ka sama kan chama say. Biemina osofo me. Numia ka sofo no. E aka sanfie na ka biri sinya. Esanse safwa ye di bie dan no. Ne ya yo ma che ni. Awo di ko so ai memu no. Awo ka wa boto. Wo mo di ahye o ko to kuom. Lenche be ya. Nanga to no nko. Asafo tuwami be ya. Asafuma me so no nko. Ne me ma me na alaka ma ya. Me ma so o mo pese o mo be ko no. Achi me bro. Yesu o mo kwan. Anukwari ni sane tum. Anukura se ye kire wo. Ne eye ne oye nu. O se se o be di so no. Ne ka oyi nu. Kete we ni so a Agblotuwe. ye ntwe wa so. Aka onba Won ka wani mu no. e ka tuwe ni. Man fa ye adwuma. Lenche be ya. Nanga to nko. Eyi wo be ya. Ne yire nko. Ne mbohu obe ya. Nanga ta so ko nko. Hallelujah. Amen. Lo keji ka na mauta. Ta wo ba ta wo suma ngade. Ne mo so fo ge mla tun le o. Na wo so fo no wo kire mra de a. Sana aye nu. E se di so. Ko ne wala ne ba. Na nkwa ba. Hallelujah. Amen. Bible kemini. Bible ka sai. Ani kana nga 1 Timothy chapter 6 verse 3 o. Ya kinka wo Timothy chapter 6 verse 3. Eke ni ko na tumi pa ko me to ene pi wa nyon cho Yesu Kristo sare papa ani che. Osi obi no mo chacha chacha fofo onye Ewurade Kristo Yesu na chacha na ngata.
Yo, amount Jamie told me to do. Anasa, Yami som Acha Angata. You can unminable. Don't be paying no more. I know can and away. Oh, super woman. I didn't know go fair. What would you cry? As soon as out there. What would pass almost shut to one? After never bow. Almost trying to think I want your man. Hallelujah. Amen. And you been by Matthew 7:15. Maybe I have someone in Matthew chapter 7, verse 15. Monkey, Yamika, some can do a say. Nimbloming a chumiko. What the Panama church at a church, no, let there be yes to 2 minutes. Yes, to a church and Angata. And you're told it. Or Tradia. Now I'm a solid. We see a soda. Hallelujah. Amen. Now I'm my head. On this to do. I get design. Or what design? I get do. Almost that. Serena get chonga. As to the overture, one of I'm out there 2 minutes. you know, you're going to church. I need to have some. One more year, you are my boss. I'm a one. I can't. What one say, I'm a woman. What would you ever do? Hallelujah. Amen. And Anani, What will not be at the a pioneer penny. One more young church. I charge you. One more time, Okay, Matthew 7:21. I should carry Matthew 7:21. I think I'm going to tell you so. No, be a from a radio, In my buying, no, I'm in China. I believe you. If you're young, You might take you. you back at Yes, yes, way. okay, me. Would you know? Hearing you. At California. Wanani, You not here. what child you? Yes, I am. What pioneer penny? A young one here. But I get what she has. That's time for you. Let's say here. Mufria. Nearly a two at you. The Amoya will answer Anthony. Hallelujah. Amen. Bible can I make a name Matthew chapter 7 verse 15. I can count on Matthew 7:15. Again, yes, Amina. I don't want to say, Never can buy your marriage. Ewa, a 20 one. Take up a demo. One more China. And I make a teacher. Who say, okay. Say, and follow me. That's one of criminal. And a cow but in. That's one more dear. Almost 10%. Hallelujah. Amen. Also for Kema. Also for me back. Hey, I don't go watch a year. I got your toy was so fun. Daddy. Hallelujah. Amen. I don't go so good. I got yourself for. Baby, next baby. I want me to call you and cramming. A choy and the pally. And the crowd one tonight. No, I'm a boat. Only penny bill. Let me come back. I saw cramming. In my bad vacancy. My Baba catch your side. How jammy. When you're someone to treat me. I come on. Look, he's jammy. I would say, yeah. Bible kadai. Eke ani permit ni ke maleme. Wo mu ni ye na mu di be hu wo. Mi ocho wi wan yi bli. Sorry. Israel ibi ano. Onso wan ya ba. Ne jezle hu wi mboko. Bo ba so. Hallelujah. Amen. Ne Zese Israel. Israel no. We dobe. Onso bobe. Hallelujah. Amen. Lo esoro wa ni wa he. Ese ni da wo so. Lo ke otwi mi cho. E wo so akon mo tia. Azana na ngo kporo. Ese hu wa bo nde so. Lo atumu ni ngo ko ni ko. Wa ka sam o ka wo ka sam ide bi. Na Yesu de beke. Yesu ka jo mo se. Nene enye otwi mi. Ya wo akon mo no. Lo na jioku. Oro na opia bonte. Lo ke otwi mi cho. E wo so akon mo te. Ne onye kimi ya. Na wo kura do wane. Nuka ngo o etya ya. Ah wo di sese wo bone a. Jema otwi mi ya. Wa do bone no. O etya mi ya. Wa wo sese bone no. Eje tuo ne oke hiun. Ofuri akoma na wo ti eye nim. Lo ko twi mi cho. So wa kuma mo ti a. Ana ofo no maje ko cho. Ye unu ni o man na se ete. Hallelujah. Amen. Na ko kan prophet. As I walk in car prophet woman na. Hallelujah. Amen. Chapter 6 verse 10 kama. Verse 10 e ba na. Hallelujah. Amen. The question you. Okay, say. You are trying to come. Oba na se nu say agama. Nega ni mula. Ah, pe be ma. Hallelujah. Amen. Lo yo eni. So wo ye. Ko ya Timothy 2:9. Sa wo hwe Timothy 2:9 ya. Eke yo ko mwoni ke ho yi. O se ma mo mfa ni o ma ayisha mo ti. Hallelujah. Amen. Ko ya Matthew 10:10. Sa wo hwe Matthew 10:10 na. Eke si yo. Okay, say. Nyele nye yibuo mi. Wo bia de mo tiwi no. Atani. Ya kan. No ke apie. Ya wo di keka No body. Ah, wa bo no. Me na makani. When no ba kan no. Hallelujah. Amen. Ko ya Matthew. Wo hwe Matthew. Matthew 10:36. 10:36. Eke go pe oyibo mi kola he Ọsọ man na no tewi ni kala foforo. Tulo eni yo. Titi ana kokwa na se pita. Hallelujah. Amen. Mo kan e Proverbs 6:10 on mapa. Say omana Kristo follow you. Wo ba uno Kristo ni oba. Epe ibo mi red. Wa ye ni tewi ni kokwa blue.
ne eja sorry o de kwa so de no ko ma pe yi obi no so ba ye ti no ne e ma bo kata ko na wo pa ni sai kare ne fo siga e kwati na de ba so na pam pam ka ne pe e ato yo ba de bi o ko so o sai mem ni e ma ya pa so di pe ba tumi akonsuo ni ma ho ni engu a ba ni aduane amani kunu atu ma iso adwama fonko a ayi sorry to mo ya so de no ma 7:10 hallelujah 70 Proverbs 70 Proverbs chapter 7 verse 10 ayi sorry to ma o ma ya so da ne ma ne a bi ayi o bu ko fu o Bible kemi okadan egetu ka jogo kale ba pe o te se ntutu mi ni oba bi shi ai yo dra e kan yo ya ho lo ọba ní ṣeéṣe ní wúṣọ òjọmọ na ya ni wula yi a ọpẹ bẹẹ ma hallelujah amen e no tuni na yelo wọ́n yẹ ohun akumomu àná dàbí anangetu dàbí hallelujah amen anangetu yẹ hunu akumomu hallelujah amen anaye he dia yẹ hunu wọn náà wọ́n ṣe ṣe tuoma ji ṣe òjọmọfọ́ na ya ni wula ọpẹ bẹẹ ma loko ya tuoma la yo àwọn ọpẹ òjọmọfọ́ a ya sorry tu wà sọ́dọ̀ ẹni o mana tuoma yi wọ́n bẹ wọ́n òjọmọfọ́ ko ya sorry tu mi àwọn kọ́ àsọ́dọ̀ ẹni mu a ni ewi mìrẹ̀tì wa aku yi yo wọ́n mú èyí wọ́n mú ti ne ape atosokra sakola wọ́n mú ti asimi náà wọ́n má tí wọ́n ti sàkó na ipeti be ko na ne activities ni bi e Jésù hɔ akanya life yi bẹ́ẹ̀ ni bọ́lá yìí o so for very soon ọ̀sọ́fọ́ ní sọ́kọ́ atuoma church ìjọmọ̀fọ́ àṣọ̀lẹ̀ hallelujah amen mawo ba nani ìwúrọ̀dé bá bá tó mu ni mana yare nyima àwọn bá wú bẹ̀bí àwọn ọmọ fi hɔ mawo mu jino ni ọ̀nyàmí àṣọmọ ni ene ngeti yo yàwó àṣọmọ enu ó ti yẹ telephone number 024 mi tẹlifóònù ọmọ 024 65 85 72 72 87 80 87 last number 2 last number 2 hallelujah amen WhatsApp number WhatsApp number 0245 0245 44 44 10 10 40 hallelujah amen. where are YouTube wo Sọ fún YouTube a. ma Evangelist Mawubi Yona Kyerọ Evangelist Mawubi Yona. o mana won ele jun Wọ́n bẹ wú mi wọ̀ họ. ta oya Facebook Sọ fún Facebook a. ma Mawubi Yona Kyerọ Nyame Ba Yona. o mana won ele jun Wọ́n bẹ wú yẹn wọ̀ họ. bo ba ni pan Kyerọ ẹ̀kyẹ́ máa fúfurọ̀. ne ma wo ma jofu Na ìwúrọ̀dé bẹ ṣìlá. hallelujah Amen. ka se mo kadara Yẹ̀fọ́ wò sáyìn. ka se mo kadara Ọ̀sánpàkàfọ́ Abraham. Abraham hallelujah Amen. kanelo Ọ̀kìnkáfọ́ Francis Francis. hallelujah Amen. ne theology Mawubi Yona Ọ̀sánpàkà ni àwọn tí nìkan ní Ọ̀yànkópọ̀ bá Yona. mawure jori Nyame nhyira mo. bye 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 bye. Yesu o tumi oji Yesu w'adum ni nti. munyu tu ni haji o W'asọm na yɛ adwuma ma wiase nyinaa. amen Amen. bye 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 bye.